Muraho neza, nizere ko mumeze neza aho muri hose muri aya masaha. Nk'ibisanzwe ni Fawzi TV show, mbahaye ikaze. Nk'uko ngiye kubagezaho indambara uko ihagaze ku kibuga cy'imirwano muri Demokarasi Iharanira Repubulika ya Kongo. Bivugwa ko M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 zamaze kugota umujyi wa Goma impande zose, ariko igisirikare cya FARDC nacyo kikaba kiri gukoresha indege z'indambara kugira ngo gisubizeyo umutwe wa M23. Ibintu byahinduye isura ku kibuga cy'imirwano. Igisirikare cya FARDC cyamaze gutangaza ko General Peter Chirimwami yamaze kwitaba Imana agendeye muri iyi mirwano iri kuhabera. Ibintu byahinduye isura. Uyu yari umujenerali igisirikare cya FARDC cyohereje muri Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo aze gukurikirana uko indambara ihagaze hagati ya M23 n'igisirikare cya FARDC hamwe n'aba Wazalendo n'aba FDLR. Gusa uyu mujenerali ntabwo byamuguye neza, yari ari mu b'imbere. Bwa mbere barashe umwunganizi we wari ushinzwe kumurinda, we baramureka aragenda, none nawe bikaba bivugwa ko yamaze kwitaba Imana, yarashwe n'igisirikare n'inyeshyamba za M23. Yahise ifata ingamba ihagurutsa indege z'indambara ku kibuga cy'indege aho ziba ziparitse, zikaba ziri kuzenguruka umujyi wa Goma. M23 yamaze gutangaza ku rubuga rwa X ko igiye gufata umujyi wa Goma, yihanangiriza ingabo za SADC na MONUSCO, ivuga ko batagomba kwivanga muri iyo mirwano kuko niba bataka nabo barigwanaho. Ibintu bigoma abaturage, hamaze kwimuka abaturage barenga 4,000 bava mu byabo, abenshi bimukira bahungira mu Rwanda, abandi bajya mu tundi duce kubera iyi ndambara. M23 yamaze gutangaza ko igiye gufata umujyi wa Goma. Ubona ko uduce M23 yamaze kwigarurira twose abaturage babayeho neza bishimye kurusha aho igisirikare cya FARDC gifite nonaha. Urabona ko abaturage bishimye rwose, nta kibazo bafite, bari hamwe, bari mu byabo kurusha uko FARDC ahubwo igenda ibakura mu byabo.
urabona ko abaturage bishimiye inyeshyamba za M23 cyane kurusha uko zishimiye igisirikare cya FARDC. Ese iyi ndambara M23 izayitsinda? Tegereze turebe. Abasirikare ba MONUSCO bari kwivanga, aba SADC bikaba uko, ab'u Burundi bikaba uko. Ese M23 izatsinda iyi ndambara? Reka dutegereze turebe uko ku kibuga cy'imirwano uko bihagaze. Uduce twose M23 yagiye ifata, abaturage bagarutse mu byabo bameze neza, imihanda iragenda, amasoko arakora neza kurusha aho FARDC ifite, kuko aho FARDC ifite ni ahantu bahora bafunze biteguye ko isaha ku isaha haraba indambara. Muri Congo naho birakaze.
niko na kata direction ya kule Kitembo juu ya kuvukia Nzulo pale. Abo ni basoda banyabibwe banashendea, banakimbia, wanasikia adui anachomoka Karoba. Sasa wanaenda njo vale, wanaenda gari hii yakuwa kuwakamata hapa Nyabibwe, inakuwa kuwakamata hapa Nyabibwe. Ona njo vale wanashendea